Yamwakwa ben so Badwam TV Badwam Health Tips so medi de afia amankwa tamaklo endpoint homeopathic clinic one mother roma eda yenya enkomo atiseye zelia nurse for ne doctor for omo ya de say ka we say we konya doctor we just a consulting room then so enne omo mo yemfiefie yen offices ahodo omo my free consultation aside the number not to sefre no bibi kire wadwan nti ade na wo DC fa no number no the friend no na wotwe mu doctor du boate na tie adwom a oni ye fa hepatitis no emu no ka ni nyina abɔ no tofa ene ye to so na ya hwe symptoms no se ba wo so ade na obehu na fa atumi aboa ye dog ye na se ye mu akwa ba pa hepatitis no e ba be de mehu yo meda se hepatitis ya ade ba akwa se de no a mesi chechire mu no ye se inflammation of the liver na hepatitis ya ade a ye kan yade a misuro wi ase pa ba ko a hepatitis if say yade etimi se brebo wo he brebo no a it function no ne dwumadi edi wo honam duanu is over 500 detoxification and then the store of food nutrient we di nnuani bi amana bro so fat udi fat na bro so a brebo no store e wo ni widie nim as bibi efen say fatty acid udi nnuani protein food na bro so a na brebo na store bi as bibi e kan say amino acid udi nnuani te say carbohydrate na bro so a brebo no na store bibi as bibi efen say glycogen eti hunam duani kwa hohiahia mu a ti no bitimi ye fasting 30 days 40 days was mini di no ogina ho if is brebo no asto nnuani bebre enti se wonhia tama nnuani no wo behia no na e release ema honam dua no vitamins bebre ho minerals bebre ho vitamin A eye B chese san mani nyina store e kuro bibi twa wo honam dua na se moja na ba de be ma moja na twa brebo no ene de eboa e release bibi e fense protein bia etima clot bo na moja no ada di brebo no wodumadi bebre wadi nnuani bi wanu nsuo ni fin bi wom brebo no ene yi sa fin ni nyina efiri hunam duanim enti se brebo no sase se eseya na chese a hawkese pa na de asase ba na kwan abehun se brebo no sase se eseye no ene se obi wa bo so anum sase se eye wonwono e ma sase se wo fele feverish de bia bo so anum ye wonwono wo fe what checking malaria ukwa yese hwe ni ho worms hwe ni ho typhoid ni ho obehwemu no na hepatitis na eda no wadi nti bo so obi anum ye no nwono ofele nauseous obo se ne bofono no asa ofe obi anum to obi titimi pai no etimi de saade ne ba en na sha se esa ba bo se wonfe na wonfe etimi ye wo ya especially the right side of the onfeno ni nyina bo se eno soso no sha se eno soso eye wo ye tutu ti se kuro obo se mpe bebre no atima ahokeka okay enti wo ho na se de bia ho ta keka wa wanum worms aduro wakọ ye se wo skin no hwi ni ho akọ check food poison check hwe oba hwe na bia na liver na sha se ye e bia na hepatitis ena wo ye nya so ho ena mpe bebre no ano sha so ka no ho bie mu a obo se wa sha se wonya yellowish pigmentations wani fita no wani no say or black and you fita both the fita side na say yellowish akokọ srade both wani fita no say na wonya yellowish pigmentation asa honam dua ni mu no asa yellow enoma point bi na won nsam kura yellowish and e be kan say jaundice and the cause jaundice na ade jaundice is simply a yellowish pigmentation of the skin and the eyes now both say bi ojo so kala sha say esesa o Johnson no say de bia o Johnson na Johnson ay yellowish obi ho abedu mebi no na Johnson ay say coke like color Johnson ay brown so hu na eno no so bokoko na obo say won fen wayase aye kutu kakra na wayase nyina asase say eye wo ya obo say bedu mebi no waya wafu no asase say edoa eno nti ade a itima nipa de sani bebre be ma a ni kwa so wonyem enso so oba wonyem na nafu aye so oba wonyem be 6 months wafuna den ase the block pa na atum na wona ase asase se epeja e do that stage no a if you are not to the den in fact hepatitis den dia misuro kase ne se yade ba ko a se wodie no ehase se ese wo liver no a enne yade ba ko bi ba hospital na Oba no utimi ka se mfa nko fie na mo mfa nko ne mo mpa ye ma no oh yes my number no chenya bone endpoint to Homeopathic clinic yade bi ha obi a
You go see free prostate scan and any menstrual disorders no. Phone number is 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada Dr. Dubuatia say ochina sabre ya kan homa ya mo hyeso ema ehu bi anto so na wo ka ho asem ne de na se mo ano e wo ha ibitube de abo se wonimu a na ekun wo ba se wonimu a ye di nkomo kwa ni mo no obeti ase ochina sabre ya wada roma no wa kan ye hu midin de afia amankwa tamaklo edase